Di tembok gua nih catnya warna apaan bagusnya nih ya? Udah mau lebaran haji ini. Biar keren ini, biar kayak rumah-rumah orang gedongan nih, orang gedean nih Wow. kira-kira nih. Warna apa nih bagus? Allah, sampai kaget gue jimpul. Lagi ngapain Maaf. sih, Cang? Ya bukan lu datang beri salam kayak apa kayak. Tembok udah ngomong, gue liatin dari tadi. Nah, kebetulan banget ada lu nih. Nih kira-kira nih pantasnya temboknya warna apa? Belinya di mana nih ya? Biar cocok. Ya beli zaman sekarang mah gampang, Cang. Di mana? Online, marketplace banyak. Oh gitu. Nah, kalau gitu gini nih, lu pesan ini Ji, lu cari. Kira-kira ada gak nih Ji warnanya hijau tai kuda nih? Udah. Iya nih, Mana cakep kan? ada? Agak ada emang. Yang ada hijau Tosca, Oh, hijau Army. lah iya ya. Nah, nah pantas kali ini hitam tai kambing Ji. Mana ada itu naik kambing? Lah terus?